mengerti alasan adik. Orang sibuk kuliah sing sempat ketemu lian banyak tugas di sekolah. Sakit rasa sayang terus-terusan adik, ngamang alasan nyakitin hati. Adi mendingan kuliah sing tak ada waktu untuk berjumpa, meski hari Sabtu malam Minggu. Adonan subuh sulit timbang selesai nyakitin hati ini nerasang beli kenadi. Oh yeah, adonan subuh sulit timbang selesai nyakitin hati ini lihat adik, percayai boleh jadi doli berpikir dua kali untuk benci. Adonan subuh sulit timbang selesai nyakitin. Adonan subuh sulit timbang selesai nyakitin hati ini nerasang beli sewai. Oh yeah, adonan subuh sulit timbang selesai nyakitin hati ini nerasang beli kenadi. Jadi boleh berpikir dua kali tresnain adik. Adonan